Cause nobody can do it like Mixmaster can. Come on, I got the D-double-O style. And here we go again because it's been a while. Do me a favor, don't touch that dial. I rock from Manhattan to the Miracle Mile. My name is Rocky and I'm a lady's choice. Bring me along, I've been doing this too long. Vi se nalazite u emisiji Lufting. Zdravo svima, vi gledate emisiju Lofting. Ovog puta vodimo vas u Gradsku galeriju na izložbu slika. Uživajte. Vi se nalazite u emisiji Lufting. Marina Jeremić, kunstner, husker Lufting. Ogledalce naziv je izložbe slika koja je postavljena u Gradskoj galeriji. Razgovaramo sa autorkom ove izložbe, pa da li nam nešto više možeš reći o ovoj izložbi? Zapravo zašto ogledalce? Zove se ogledalce jer svi radovi su rađeni gde sam posmatrala sebe u ogledalu. To je jedan možda nivo izložbe, drugi bi bio da to samogledanje sebe koje nastane nakon rada kad je završen je drugo ogledalo meni, a treća je ta identifikacija koja nastaje s tim da gledaoc gleda moj rad, gleda moje samogledanje i to ponovo postane jedno ogledalo. Tako da ima više nivoa u tome da je ogledalce. Radovi ovde su do 12 godina stari i razna je tehnika, ima tuš, crtež, akril na platno, razne tehnike i verujem da je bitno da se bira mediji u odnosu na ideju. Tako da to sam i uradila na ovoj izložbi i prezentovala radove rađene sa raznim medijima. Da li možeš malo približiti zapravo način i funkcionisanje umetnika u Skandinaviji? Pa jeste, rođena sam u Kopenhagenu, tamo sam živjela ceo svoj život, živim u Srbiji zadnjih 3 godine, na jednom starom seoskom domaćinstvu, vratila sam se prirodi, tamo živim sa mužem i naših 5 dece. Što se tiče slikarstva i što se tiče razlike između, pa rekla bi da se u Srbiji dalje dosta držimo tradicije, tradicionalnog crtanja, vidi se to i u akademiji ili na akademiji. Traži se jednostavno da se poznaje tehnika pre nego što može da se eksperimentiše ili da se kaže nešto o toj tehnici. Dok je bar moje viđenje da se u Danskoj mnogo više eksperimentiše od početka, od samog starta, da. Neka zlatna sredina bi bila idealna tu što se toga tiče, da se kreativnost ne ubije time što ćemo vežbati satima neku vrstu tehnike, da je prepoznamo, ali istovremeno ne može se reći nešto o nečemu što ne znamo suštinu ili što ne znamo korene toga na jedan kvalitetan način. Tako da, ali taj jezik koji je već naš, koji je prirodan u našoj umetnosti, ne treba biti sputavan time što ćemo tehniku neku obrađivati satima. Kao što je, na primjer, malo dete kad je zainteresovano da kroz igru nauči slova, mi mu kažemo, ne, učit ćeš to kad budeš 7 godina u školu, dosadit će ti. Ako je već spremno sa 2 godine, što da ne? Kao dete 3 godine u Srbiji, između 9. i 13. godine otprilike, i išla sam u muzičku školu tada. Ja sam krenula sa 9 godina, rečeno mi da je idealno krenuti sa 7 i zašto ići u muzičku školu ako nećeš biti pijanista? Dok u Danskoj je bilo, ako te to interesuje, što ne bi probala sebe u tome jedno vreme, dok te interesuje, da naučiš nešto od toga, sigurno će ti koristiti kroz život. Tako da je stav prema umetnosti ili prema tome imati jedan hobi mnogo drugačiji s jedne strane i to se osjeća i u vaspitanju dece i u instituciji, a i ovako privatno kod porodice. Reci mi kako je ta njihova likovna scena u Danskoj, šta se pre može ovako videti i koliko smo mi tu negde blizu njih, a koliko smo daleko zapravo?
Pa ne znam kako kratko da odgovorim na ovo pitanje, koliko smo blizu ili koliko smo daleko, mislim da se rade jako kvalitetne i jako interesantne stvari u Srbiji. Isto tako i u Danskoj, ali se osjeća ta tradicija i odakle potiče i komentari unutar umetnosti sami po sebi su mnogo drugačiji. Pa ima dosta udruženja, ali na primer konkursi, što se tiče konkursa i što se tiče kolonija, to nije izraženo na isti način u Danskoj kao u Srbiji. To je i dalje nešto novo za mene, ja sam kukurisala ovde i došla ovde povodom konkursa. Kao što kažem, to je novo i drugačiji način, drugačiji pristup umetnosti i izbor. Kako je taj pristup njihov? Možeš malo da nam pojasniš. Kako recimo sad ti u Danskoj želiš da napraviš izložbu i koje su tvoje mogućnosti zapravo i koliko čekaš da bi te oni pozvali? Pa zavisi ima klasifikacija galerija i manje galerija koje eksperimentišu više, tu su umetnici pozvani da dođu sa svojim radovima, fotografijama svojih radova ili na kompjuteru da prezentuju svoje radove i da se dogovore što se tiče izložbe ako to njima odgovara. I to često bude nešto najnovije što su uradili, s tim da se pogledaju i stariji radovi i ne interesuje ih toliko da si završio likovnu akademiju ili šta si završio, nego jednostavno da li je taj rad kvalitetan. I to se isto provlači što se fotografija tiče, radila sam kao freelance fotograf jedno vreme, to se isto tiče. Da li se završio fotografiju ili ne, u stvari nije bitno. Ako je ta fotografija kvalitetna, nama se to dopada i mi želimo da sarađujemo s tobom. Ko je tebe naveo da se baviš umetnošću i koliko su te zapravo roditelji i ljudi oko tebe podržali u svemu tome? Mama najviše, zahvaljujem se njoj puno. Tada bi bila najmirnija, tada bi mogla da kontroliše situaciju, da uradi nešto drugo nego da me juri po sobi. Koja bi to poruka bila budućim mladim umetnicima? Da li vredi živeti za tu umetnost i baviti se njome? Naravno da vredi živeti uvek. Poruka bi bila da sačuvaju svoje radove. Sve radove. Čak i najmanji crtež i najmanja linija na papiru je odraz jedne ideje koja možda nije spremna ili nije sazrela da dođe na papir, ali će doći jednom, možda za 10 godina, evo ovde ima radova koji su 12 godina stari, tako da sačuvajte svoje radove. Nadam se da ste me prepoznali. Ja sam Hadže Milena Marija Magdalena, a inače predsjednica udruženja Dame nekada i sad. Gledajte lofting, ali često. Upravo ono što smo nekada pričali, pored maskembala i halovina, bila je ta ideja da otvorimo jedno lepo udruženje, a to je u stvari, pošto je ta tradicija žena, koja je već godinama izgubila svoj smisao, da povratimo našu, da kažemo, naš imidž, naše ime, našu kulturu i upravo da ne zaboravimo na one stare heroine, dame koje su zaista postojale i da te puteve proširimo u današnje vreme. Moja ideja je bila da u stvari otvorimo to jedno udruženje, ali da zaista budu jednoga dana prave dame i one prave dame da nam budu naši članovi, da pravimo razne edukativne radionice, da se družimo, da širimo našu kulturu van države, da možemo da radimo, znači sve ono što je za jednu ženu korisno. Jer mnoge domaće radinosti su zaboravljene, odnos između supruge, muža, zapostavljanje. Žena se ne snalazi u današnjem društvu jer sve je odbačeno ono što je bilo tradicionalno. Znači mi hoćemo u ovom našem udruženju da okupimo sa raznim profilima jake, uspešne žene koje mogu da budu primer i da sklopimo saradnju, kao što sam rekla, sa drugim damama iz raznih država i da pravimo ono što je u stvari zaboravljeno. Ovo je jedan dokaz da u mom gradu ja imam dosta prijatelja, a ti prijatelji me upravo daju tu snagu i to nadahnuće da mi radimo ovo što treba da radimo, a moje prijateljice koje su već dugo godina, naravno, koje su me pratile, to su, da kažemo, ajde sada dame koje su raznih profila, dame koje imaju svoju isto karijeru,
dame koje imaju prošlost, kako da kažemo, gde smo se borile od najmanjih nogu do najvećih. Ali ako jedna žena uspi da očuva i sebe i porodicu i svoju tradiciju, Onda je to uspešna i žena. onda je to jedna uspešna žena. Upravo to želimo da prenesemo i na našu omladinu i da našu decu edukujemo, da te dame koje žele da budu dame, naše drugarice, naše prijateljice, znači ipak pravit ćemo jedan presek kako tražit će se šta je u njima najbolje, šta one mogu da urade, jer obično se pita pa dobro, to je udruženje, obično gledaju da li su to članarine i kako, koliko to košta. To će biti nešto malo neobično. Članarina najmanje će da igra ulogu, nego bitno je da stvarno ta uspešna žena uđe u taj krug i da još bude uspešnija, a s tim da svako da da svoj doprinos koliko može. Ja jesam dala moj doprinos, upravo ta kuća koju je moja majka Zorka Radisavčević-Golubović, potomak od vojvode Mutapa Lazara, je nekada, ja to pamtim kad sam bila mala, ta tradicija kad se pravila cigla ručno, kad se zidala kuća, u stvari ona je bila u tome svemu, a posle rata ona inače je bila na raznim udarničkim akcijama kroz celu Jugoslaviju za vreme Tita, da kažemo to vreme, bila je jedan, da kažemo, više čovek nego žena. I tu energiju njenu, verovatno ja malo sam prenela na sebe. Nisam toliko fizički jaka kao što je ona bila, ali bar imam taj duh koji ne želim da je zaboravim. I rekla sam i stojim pri tome, sada će biti udruženje, jednoga dana muzej i krećemo polako jedno sa drugim i da ovaj grad vidi nešto novo, jedan potpuno nov program. Šta će to, recimo, mlade damice imati prilike da nauče ovdje u udruženju? Spomenula si stare ručne radove, pri tome je tu i heklanje, vez, šivenje. I te naše, da kažemo, devojke, devojčice su rođene u neko, kako se zove to, kompjutersko moderno doba. I više vole svoj telefon ili laptop nego i mladića. A šta gube time? Što su više posvećeni jednoj mašini i nekom odnosu preko mašine? Pa upravo to. Gube svoj život, gube onu pravu ljubav, gube smisao za lepotom. Kako da kažem, izgubili smo smisao za lepotu, ukus, miris i sve što ono i dodir. Upravo sve to, znači ima šansu, pravit ćemo seminare, na primjer, da uči da pleše, da se lepo šminka, da se lepo kulturno oblači, da nađe svoj sopstveni stil, da zna sama nešto da proizvede, odnos između majke i ćerke, odnos između društva i da kada dolazi sa dodirom javnosti, da ne prkose, nego da se ponašaju upravo kao prave dame, da ignorišu neke stvari i, kako se kaže, da biramo reči, kako se ophodimo i kako se sa ljudima ponašamo, jer smatram u tome ćemo najviše dobiti prijatelje, kad nekoga ne uvredimo ili ga popreko gledamo. Ništa nas ne košta jedan osmeh na licu. Ali sve to šta će biti tu, znači da ne zaboravimo i ukus lepih jela, da se i tu edukuju, da znaju od starog da napravi novo. Samo ono iz friždera i na brzinu. Ne, to ni slučajno. A isto, mi ulazimo sad u jako jedan težak period. Naprimjer, gde ne možemo kupiti mnogo lepih stvari. A zašto mi od tih nekih stvari koje imamo ili od nekih jeftinih da napravimo i same da budu skupe? Upravo te trikove, što se tiče sa moje strane, znači, možemo da edukujemo tu decu i odrasle, naravno, da jednu haljinu možeš da je nosiš 10 puta, da ne primete da je to ista. U mesecu decembru smo. Koja bi tvoja želja bila našim gledalcima za 2017. godinu? Moja želja za 2017. je kao uvek. Prvo, da imamo mir na ovoj planeti, da se nešto promeni u ovom kosmosu, da se probude svi bogovi svih religija, da bi se osvrnuli na ove ljude, pa i na nas, da kažem, i da uđemo u jednu malo razumniju godinu, ako nešto ne možemo da promenimo šta nam se dešava, da pokušamo da promenimo malo sebe. I da od onih najmanjih stvari ili događanja u našem životu pretvorimo u lepe trenutke. Puno zdravlja,
puno sreće i da imamo podmlatka, jer nama fali puno mlade dečice i da imamo dosta bebica, a ne da ispaštamo. To je to. Znači ono najnormalnije što bi poželjela jedna žena, jedna dama, jedna majka, jedna prijateljica, a i da kažemo državljanin ove države koja sam ponosna i moja država i moj grad. Želim makar da budem jedan mali listić, ako ne mogu da budem cvet, da ukrasim tu. Hoćemo li samo napomenuti gde se nalaze ove prostorije udruženja dame, na koji način mogu da vam se obrate buduće članice? Ovo udruženje se nalazi, mesto naravno pripada Kraljevo i Arčujak, Jovana Bojovića 76, 36.000 Kraljevo. Možemo spomenuti telefon, to je... Telefon ima na plakati, pošto je sada novi, ali možemo da kažemo 064 966 4244. Drage dame, drage prijateljice, ako želite da sarađujete sa nama, ako možete da nam pomognete i da pomognete vama, a drugo, pošto radimo i humanitarno, nemojte ništa bacati. Sve što smatrate da je upotrebljivo, znajte da ovdje imate mesta da podelimo onima kojima je potrebno, koji nemaju. Biću srećna i biću vam zahvalna i da se družimo, imate šansu da nas posetite, da vidite prvo šta radimo, da se uverite šta je u stvari ova ustanova sada i dobro nam došli. Slobodan Marinković, slikar, uživajte u luftingu. Šta gledate? Lufting. Vi gledate lufting. Laki